Nagusuhuje kandi nguhaye ikaze mu biganiro bya Top News TV. Reka unyemerera amakuru nyihere mu gihugu cya Kenya, na yindi nkuru iri kuvugwa nuko abasirikare ba Kenya bagabye igitero kuri polisi bashaka kubohoza bagenzi babo. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu, abasirikare b'ingabo za Kenya KDF bagabye ibitero kuri sitasiyo ya polisi iherereye hitwa Lodwar bashaka gutorokesha bagenzi babo bane batowe muri yombi bazira kwambura intwaro umupolisi kuri bariyeri iri hafi y'ishuri rya kaminuza ya Turkana. Ubundi inkuru itangira mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu, abasirikare ba Kenya bane bagiye kuvoma maze bagahura n'umupolisi wari ku burinzi. Umupolisi yarabahagaritse nabo bihagararaho maze bamusaba gupfukama. Umupolisi wari ku burinzi yanze gupfukama, bituma nawe umwe muri abasirikare tamwaka imbunda yari afite kimara kuyimwaka, yarashe mu kirere inshuro nyinshi mu rwego rwo gukanga uyu mupolisi. Abasirikare babwiye umupolisi ko imbunda ye bamwatse agomba kuyisanga mu nkambi yabo iherereye ahitwa Rotulele Ikanani Kameri muri wadi yaho. Mu kumva amasasu, abandi bapolisi bihutiye kujya kureba ibibaye maze basanga mugenzi wabo yambuye intwaro ye, bituma bitabashimisha maze biza kurangira bateye muri yombi abasirikare b'ingabo za Kenya KDF. Inkuru yitabwa muri yombi ry'abasirikare yaje kugera kuri bagenzi babo mu nkambi ya gisirikare maze bahita bagera begura intwaro zabo z'akazi, bagaba igitero kuri sitasiyo ya polisi yari yafunze bagenzi babo, aho bari bagamije kubatorokesha. Ibitangazamakuru byo muri Kenya bivuga ko abasirikare bagera kuri 10 bitwaje intwaro bagabye igitero bagamije kubohoza bagenzi babo, gusa umugambi warabapfubanye ntibigeze usozwa nk'uko bari babyifuje. Bitewe n'aho iyi sitasiyo iherereye, iki gitero cyahuruje imbaga y'abaturage maze bituma inzego za polisi na gisirikare muri ako gace ziza gutabarira hafi abashinzwe umutekano batari bamarana. Kugeza ubu abasirikare baracyafunze ndetse biteganyijwe ko bazagezwa imbere y'ubutabera bashinjwa ubujura n'urugomo. Reka nigire mu gihugu cya Amerika, umbwire ko Amerika yamaze gufatira ibihano Irani. Kuri uyu wa kane tariki ya 18, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'Ubwongereza bafatiye ibihano bishya igihugu cya Iran nyuma yo kurasa urufaya rwa misile na drones kuri Israel. Kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo Iran yagabye ibitero bya misile na drone kuri Israel. Nyuma y'uko igabye ibi bitero kuri Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Ubwongereza bahise bayifatira ibihano bishya byongera ku bindi byari bisanzwe biriho. Ibihano kandi birareba abayobozi 16 mu nzego za gisirikare na guverinoma n'ibindi bigo bitandatu bifite uruhare mu gukora imisile na drone. Amerika n'Ubwongereza kandi bahanye n'ibindi bigo bitatu by'amashami ya sosiyete ikora imodoka yitwa Bahman Group, aho bayirega ko ifatanya n'igisirikare cya Iran n'ibindi bigo nabyo bimaze imyaka mu bihano. Si ibyo gusa, ahubwo Iran yabujijwe kugura mu mahanga ibikoresho byose by'ikoranabuhanga. Ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nabyo byashyize ibihano kuri Iran, cyane cyane ku birebana n'uburyo yohereza misile na drones mu mitwe ikoresha muri Gaza, Yemen na Liban. Imitwe ni Hamas, Houthi na Hezbollah. Uburayi nabwo bwakajije ibindi bihano byari bisanzwe kuri igihugu cya Iran. Abanyaburayi na Amerika barega Iran guha Uburusiya misile na drone nyinshi kugira ngo bubashe gukomeza intambara bwagabye kuri Ukraine mu myaka yashize. Kuva revolisiyo k'Islam ibaye mu gihugu cya Iran, ingoma y'ubwami y'abami irahirima mu 1979. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Uburayi ndetse n'umuryango w'abibumbye bafatiye Iran ibihano bitabarika. Iran iregwa ibirego bigera kuri 100 byose, gusa nubwo bimeze gutyo ntibibuza gukomeza kugurisha peteroli yayo mu mahanga, gukora misile zirimo n'izirasa kure cyane, no gukomeza gukunda gahunda yayo ya nucleaire itangirira mu bikorwa byo kuyungurura ubutare bwa uranium. Gushimire cyane aho dukomeje kubana mu biganiro bya Top News TV. Ukomeze ugire ibihe byiza. Amakuru yacu nakagaruka nitwa Patrick.